Hallelujah. Amen. Amen. Greetings. Ngane zakwethu ngiyanibingelela egameni elihle. Igama uKristu uJesu. Okungaye ke thina ngane zakwethu siyathethelela izono zethu nokungaye uNkulunkulu uyabuyisana nomuntu. Hallelujah. uNkulunkulu ungenile esivumelwaneni esisha, isivumelwano segazi esikhuluma insindiso phezulu kwempilo yami nawe. Akekho ke bafowethu ofana noNkulunkulu, umusa wakhe always umingunaphakade concerning you and me. Amen. Allow me ke ngane zakwethu ukuthi ngithi welcome you to the sanctuary. This is the sanctuary bafowethu, a place la khona sivuselela ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu empilweni yomuntu, siphinde sivuselele ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu emndenini, the nucleus, ifamily bafowethu. Hallelujah. Allow me ke ngane zakwethu ukuthi nginamukele. Allow me to welcome you to the sanctuary, a place bafowethu la sivuselela khona imandate yethu, ukuvuselela icommand esinikwe yona, ukuvuselela ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu empilweni yami nawe, ukuvuselela ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu emindenini yethu, nokuvuselela ke bafowethu umsamo, ukuvuselela isigodlo, ukuvuselela ialtare lathina sibuyela kuNkulunkulu ngendumiso, sibuyele kuNkulunkulu ngeprayer futhi ngemthandazo nemkhuleko, sibuyele kuNkulunkulu ngokuzila, ukumupha udumo nonhloko emfanele ezintweni asenzele zona kubantu ezingenzeki kodwa kuyena ubaba uNkulunkulu ziyenzeka. Hallelujah. Amen. I believe we'll have a good time ngane zakwethu. I believe we will sit together, we will walk hand in hand in the manifest presence of our Father God. Ekhoneni kababa uNkulunkulu bafowethu la sitaste khona ke ngane zakwethu the glory, the very glory with which uNkulunkulu asiglorifya ngayo, even while sasisemcabangweni yakhe, while we were still in his thoughts. The very glory uNkulunkulu mfowethu asiglorifya ngayo, even while we were still a substance within the bellies of our parents. While we were still a substance in the bellies of our parents. But leso simo sinjalo, ososayensi abanye babesibiza ngezygote. Inkosi abalibile ukubalibile ligama yo. Hayi man. Yabona besasibiza ngezygote mfowethu. Bethi sikwi formative and developmental stage. Hallelujah. Little did they know ukuthi the spirit uNkulunkulu asiphefumulele kithi njengomsebenzi wezandla zakhe, sona it was able to hear before even the ears were formed in this thing we call a human being, a living soul. Little did they know ukuthi the spirit had eyes and the spirit that lived in us. Sasinamehlo okubona, amehlo lawo siwabona wena namhlanje engakadevelop. The spirit in us sikaNkulunkulu sasinendlebe zokuzwa mfowethu, even before the ears were developed, and all the senses were functional. Ayisebenza onke ama senses, engadingi ibuko, engadingi ama hearing aids. Hallelujah. Engadingi lutho that is medically related. They were perfect. Little did they know this thing they call the zygote, it is crowned with glory and honor. Though it was made a little lower than the angels, but uNkulunkulu crowned us with glory and honor. Was a separator unto himself, wasibiza ngabakhe. Namhlanje mfowethu ngoKristu Jesu
we end sizuzisiwe sesibizwa ngamadodana. Hallelujah. Sibizwa ngeindlalifa. Sihlanganyela ebundlalifeni bezulu, sihlanganyela ebundlalifeni bukaNkulunkulu with Christ Jesus, no Christ Jesu. Bafowethu bomzalwane ukuba yikholwa kona umdlalo. And lento kumele ukuthi sikhumbuzane ngayo. Amen. Now, as we were sitting in the upper room, as God Sanctuary Family Church, ezosambulela aphinde asazise athi make known to us the glory, azimulo, make known to us ingcebo, the riches of the stewardship of his mysteries, which mysteries is Christ Jesus present in ophilayo kuwe, who is the hope of our glory. Mfowethu uNkulunkulu ke esambulela ke ingcebo nenkazimulo yemfihlakalo yokujula nokujiya kwevangeli lensindiso neqiniso ofihlakalo inguKristu Jesu ophila kimi nawe noyithemba lenkazimulo yethu. uNkulunkulu mfowethu ke emuhle uthe ngaphambi kokuba siqale lentshumayelo yanamhlanje thwala akakuye lapha encwadini kaJeremiya. Hallelujah. Akuye lapha encwadini kaJeremiya uchapter 5 mesubuka nje lapha kuverse 30 to 31 ukuzundlalele ngayo lencwadi. Hallelujah. Awusitheme singena ke mfowethu egunjini eliphezulu sase siyoyihlola lencwadi uNkulunkulu akhuluma ngayo lapha kuYeremiya uchapter 5 uverse 30 kuya lapha ku31. Amen. Now uNkulunkulu ke mfowethu umekhuluma nathi lapha ethi ndlala God Sanctuary Family Church, ndlalela abantu ukuze mebelontshe abalontshe from umhlabathi ongasinki, unshaking ground and sinking ground. Amen. uNkulunkulu ke ngomoya wakhe embula lapha kuYeremiya uthi an astonishing and a horrible thing has happened. An astonishing and a horrible thing has happened or has been committed in the land where I have placed my people, the very land which I have given to abantu bami as an inheritance. Hallelujah. NgesiZulu uNkulunkulu uthi kunento emangazayo futhi ethusayo eyenziwa neyenzakala kubantu bami naphakathi kwabantu bami emhlabeni engibalike wona njengefa. Kusho uNkulunkulu esimkhonzayo unomona mfowethu. We serve a jealous God. Hallelujah. Khuluma uNkulunkulu la ngani uNkulunkulu mfowethu when he raises a controversy against you, when he raises a controversy against us as a people, usuke ngadlali kusuke sekuvuka umona wokuba ubaba uNkulunkulu kuye la enqaba khona ukuthi unyawo lami nawe lishelele mase siwela esonweni usathane bese yazuza and keep heaven empty. uNkulunkulu akafuni izulu lakhe libe empty ngenxa kaSathane. So uNkulunkulu mebona ukuthi uSathane usenokuzivurvaya. Yayibona lento. uNkulunkulu mebona ukuthi uSathane is gaining the power to deceive us. uNkulunkulu uvusa omunye phakathi kwethu mase khuluma naye ukuthi akhulume nabantu bakhe. Hallelujah. The crying prophet. Madoda uYeremiya. uNkulunkulu yamvakashela. Uthi Yeremiya ukhonto eyenzekayo emhlabeni yenziwa abantu bami futhi yenzeka phakathi kwabantu bami. Iyamangaza lento. Enyimbi. It's horrible. It's terrible. Iyaphuma emgomeni wempilo engubekelela abantu bami. Khuluma nabo kusukela namhlanje. Njengoba nathi sisanctuary siphakamisile isandla bafowethu sathi thuma mina Lord. Wase yasithuma uNkulunkulu.
Hallelujah. uNkulunkulu uthi ke Yirmeyahu, uNkulunkulu uthi God Sanctuary Family Church, Pastor Twala in the bigger body of Christ. Khuluma nabantu bami, ubatshela ukuthi lento eyenzakalayo ngiyayibona. Hallelujah. Angizibi ngiyayibona. Angithule ngoba ngingaboni. Abaprofeti Zanusi neinhlanya. Hallelujah. Kwezakamoya. Sesinokuqamba amanga manje. Zithi zizwe ngami ngibe ngingashongo lutho kuzona. Hallelujah. Sekunamanga akhona manje. Abantu sebesebenzisa ukuba isanusi, abantu sebesebenzisa ukuba umprofeti, abantu sebesebenzisa ukuba yinhlanya kwezikamoya ukuyiphilisa bona. Hallelujah. Yet the scripture says freely. Freely you receive, and freely you must give. Sekhona ke manje asebeyiphilisa ngamanga, beqamba amanga ngokusebenzisa ukuthi banomoya bona okuba izanusi, banomoya okuba abaprofeti. Mase bethi mina ngithe ngibe ngashongo kodwa. The prophets are prophesying falsely. Kanjalo nalabo abayibiza ngabagcotshwa, nalabo futhi abayibiza ngabafundisi, kuwo wonke ama-office mfowethu obufundisi. Hallelujah. All 5 offices zobufundisi sebephendukile labantu kunokuba baba ama-servants, kunokuba babe yithunywa zami ngiyithumile. Now sebeguqukile baba amakhosi phezu kwabantu bami. Hallelujah. Sebe ngamakhosi manje, sebe ongqoshishilizi, sebe ondlovu ayiphikiswa. Uyibona lento? Sebe ondlovu ayiphikisa, sebe nomthetho wabo. Ngaphezulu komthetho wami mina Jehova engubekile for ukuguide impilo of humanity. uNkulunkulu uthe kithi nansi into engiyibhekelele kini God Sanctuary Family Church emzimbeni omkhulu kaKristu Jesu. Nansi into engiyibhekelele kini nina enisenhlambini yesolami, neniumsebenzi wezandla zami, nenizimvu zedlelo lami, ukuthi nibe holy, nibe ngcwele, ngoba mina Jehova ubaba uNkulunkulu wenu ngingcwele. Kodwa manje abapriesti, abefundisi, obishopi, inkosi yami sebeyishintshile lento, sebesebenzise yapi imithetho, sebeqhamuka nemithetho emisha outside of imithetho kaNkulunkulu. Hallelujah. Sebethi be ye apostolic, kodwa uNkulunkulu uthe be ye holy. Beyizwa lento umigama lesonto lenu kuyi-God Sanctuary Family Church sebeyasukuma othwala bathi be ye a sanctuarian, kodwa uNkulunkulu utheni ezwini lakhe be ye holy. Hallelujah. Basukuma abanye bathi be ye a plentheologist, be ye a Scientologist. Hallelujah. Be ye an atheist. Hayi kuningi bafowethu singakusho. Omunye azathi be ye a Shambite, kodwa uNkulunkulu utheni ezwini lakhe yibani ngcwele, be ye holy. Kodwa ngenxa ke yokuthi sesiphenduka amakhosi phezu kwabantu bakaNkulunkulu, ngenxa yodumo esilithola ngokugcotshwa, sibize ngabagcotshwa, sesimphushile uNkulunkulu sambuyisela eceleni, sesihamba ngendlela yethu, sesiqome intando yethu. Nkosi yami, an astonishing and horrible thing has happened emhlabeni engupha abantu bami njengefa. Buka izinto abazenzayo manje. Into engihlukumeza njengomina njengobaba uNkulunkulu ukuthi abantu bami they love it this way.
abayiquestion lento, abalwi nayo, abayibuza imibuzo. Uma indoda kaNkulunkulu umfundisi esezoyibiza nge-spiritual father or spiritual father, abayibuzi ukuthi uyithathaphi lento eyishoyo. Esezoyibiza ngo-spiritual mother, akekho obuzayo, o spiritual sons, akekho obuzayo ukuthi niyithathaphi lento. They just love it like that, bayithanda injalo. Ngani? Ihambisana neinkanuko zabo, ihambisana ne-lust, inkanuko zenyama yabo, ngoba vele nabo bafesile bagebile ukuthi bagcotshwe ukuze nabo baqembuke babe nelabo iqembu elizobabiza ngo-spiritual father. Uma kuyi-birthday yakhe, inkonzo ayikho, kucelebrate i-birthday yakhe esontweni. Uma kuyi-birthday kankosikazi kanjalo, ne-birthday yey'ngane zakhe, everybody else ola kuleli bandla, ngisho ngane-birthday yena ngeke izi-celebrate kuleli bandla, eyomndeni wakhe kuphela, ngoba vele leli bandla seliphenduke ifa lakhe. An astonishing and a horrible thing. Into emangalisayo nembi yenzakele emhlabeni, umhlaba wabantu bami engibanike wona njengefa. Sebecabanga ukuthi lo mhlaba yibona abazakhela wona. Abanye sebeze baqhamuka nokuthi umhlaba waqhamuka kwi-Big Bang. There is a theory to that effect. Hallelujah. It is a Big Bang theory. Waqhamuka umhlaba over a millennia of years. Njengoba sesubona nje, azaqhamuka omunye athatha i-opportunity no chance athi before wena ube uwe wawuyimfene, kodwa akayitrace imfene ukuthi isukaphi. Hallelujah. Uthi wena wawuyimfene, kodwa uNkulunkulu ezwini lakhe uthi thina sakha umuntu ngomfanekiso wethu ukuze afane nathi. Meseke simnika ama-assignment umuntu esemhlabeni ngowani ngokwe-intelligence engimfaka yona mina njengobaba uNkulunkulu, the will engimfaka yona njengobaba uNkulunkulu, and the emotion, uzwelo engimfaka lona njengobaba uNkulunkulu. Those three ingredients ayikho emfeneni, ayikho enkawini. Hallelujah. Those things ziphila nge-instinct, ngemizwa. Umuntu akaphili ngemizwa. Hallelujah. This is important ke ngane zakwethu esendlaleni intshumayelo namhlanje, ukuthi kunento uNkulunkulu afuna ukuyikhuluma nami nawayembule ngenxa yokuthi a horrible and a terrific thing has happened emhlabeni kithina abantu bakhe naphakathi kwethu njengabantu bakhe. Even abaprofeti uNkulunkulu abebathembile bekhuluma as his oracle, bekhuluma njengomlomo kaBaba uNkulunkulu, nabo sebeyiphilisa ngayo lento, sebeqamba amanga, sebethi uNkulunkulu uthe ebengashongo. Abefundisi okuyibona abayi-custodian ezibandla, abangabagcina imafa le-eternity lenguna phakade yomuntu, abagcina imafa mani benguna phakade lomuntu, nabo sebenede bayibona beyabagcotshwa. They changed the rules of the game, bayishintsha manje sebewobhongoza, bawobhongoza manje sebengababusi, sebephenduka uNkulunkulu phezu kwabantu bakaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi lento eyenzakalayo is horrific, it is terrible. Ngani? Imphumela yayo uNkulunkulu uyayazi ukuthi mimbi. Hallelujah. Now kungani uNkulunkulu ke mfowethu athi asendlalele ngale ncwadi kaYirmiyahu chapter 5? Kungani uNkulunkulu athi asendlalele ngale ncwadi? Ingoba uNkulunkulu kunamaqiniso. Inkosi yami, kunamaqiniso bafowethu ekumele sivezelane wona ngaye uNkulunkulu. Hallelujah. Isizulu otherwise sizwa prophetha mfowethu uma singayibambi lento, uma singayigadi futhi lolu hlevane lolu lesibungu,
esivumela singene phakathi kwethu sisidivide or lesi sibungu which promises us esithembisa umnotho. And in the process yalomnotho abasithembisa wona, you sell your soul to the devil. Dayisa impilo yakho, udayise nomoya wakho, udayisela uSathane. Hallelujah. Now uNkulunkulu ke eyibona lento yayikhalima. Uthi God Sanctuary Family Church, hey pastor Thwala phumani mani masinyane kalo zonke impambanweni zemigaqo. Nimemeze ko YouTube, nimemeze ko WhatsApp, nimemeze ko Facebook, any social media engakwazi ukungena kuyona because nasi isihlaba nanguSathane ehlasela abantu bami. Uthi uNkulunkulu mfowethu asitshelaneni-ke lento ukuthi kunamaqiniso angephikwe. Kunamaqiniso engamele sifihlelane wona, singatshelani wona ngayo uNkulunkulu. Ngisho ngathiwa sithandana kangakanani. Hallelujah. Ngisho ngathiwa siwumgengana mfowethu kangakanani. Hallelujah. Kunamaqiniso ekuthandaneni kwethu ekumele sitshelane wona. Nekumele sitshelane ngawo ngoNkulunkulu. Hallelujah. Ukuthi sesize saba nemikhuba ethile esiyenzayo okukhombisa ukuthi siyischeme thina sabazalwane sesibingelelana in tongues. Sikhuluma into esingayazi ukuthi sithini. Ngenxa ukuthi siyathandana. Sesibingelelana in tongues. Ingane imibuzo ukuthi baba ubethini ubaba umthembu kuwena. Nawe ubuthini kuyena. Wabe ngathi niyabingelelana but benginganizi ukuthi ngithini. Faka umsila phakathi kwemlenze ngoba uyazi ukuthi lento oyenzayo uyenza ngoba menibonana wena Thwala ninomthembu, menibonana wena Thwala ninokhumalo, menibonana nina abazalwane phakathi kwabanye abantu ninako lokufuna ukukhombisa ukuthi nina niyakholwa. Yiko nje nize nikhuzwa sikhuzwa uma sifastile ukuthi asingayivezi kubantu. Hallelujah. Sizoyihlaziya nayo ngelinye ilanga. Menibonana niyabubula, abubule omunye, abubule nomunye nikhuluma into engayazi. Nithi niyabingelelana in tongues. Hallelujah. Into engekho. uNkulunkulu uthi ngisho ngathiwa senithandana kangakanani, senomgengana kangakanani, seniyischeme kangakanani, senize nicule in tongues. Nicula ngeyilimi nina manje, something that is unscriptural. Hallelujah. Something that is unscriptural, something that is unauthorized, something that is strange. Goba kukho in the entire scriptures mfowethu, taking it from the Red Sea Scrolls, taking it from the Septuagint, taking it from the various Vulgates abhaliwe mfowethu, taking it even from the LX documents, even the Deuterocanonicals. Ngisho ngayifunda yonke mfowethu leyo mbhalo, there is nowhere where it is written ukuthi we must sing in tongues. Hallelujah. We speak in tongues. Amen. uNkulunkulu uthi ngiyanibona ke senize nama trends nokubuzalwane senwadevelopile anenza ukuthi nibe nomahluko phakathi kwabanye abantu. Uthi kulolo thando ke ninalo kunento engiyibonayo eyenzakalayo emhlabeni, something terrific, something horrible. Something terrific and something horrible eyenzakalayo. And kumele ukuthi lamaqiniso litshelane wona ngami mina baba uNkulunkulu. Nawo ke mfowethu ngivumele nganza kwethu ukuthi nami njengoba ngiphakamisile isandla ngathi Lord as a sanctuary siyavuma ukuthi usithume, siyavuma futhi ukuthi lamaqiniso siwakhuluma. Siyavuma Lord ukuthi usithume. Siyavuma ukuthi labaqiniso noma ehlabe ephukela even kithina. Kodwa ngenxa ukuthi sivumile siyahlonipha in obedience, in submission and complete surrender to the Lordship of Christ Jesus. Siyavuma. Ashaye nathi. Hallelujah.
Kanti-ke mfowethu kuloko okuthandana kwethu uNkulunkulu uthi asiwakhulume lamaqiniso sazisana ukuthi yena ubani. Hallelujah. Now, among the many truths ekumele sabelane sambulelane ngawo ngokwenjongo kaNkulunkulu asibekele yona for the year 2025, siqhubeka siya phambili. Asibezelane bafowethu sambulelane leqiniso ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo unomona ngami nawe. Hallelujah. uNkulunkulu mfowethu unomona ngami nawe. Hallelujah. If we are lapha in the book of the Tehillims, uya lapha encwadini yamahubo chapter 69, ubuka lapha verse 9. uNkulunkulu uthi umona enginawo ngawo ngani ngubiza ngentshisakalo because uphethe umlilo kweprotection yezu. Amen. Wayibona important kangakanani kuNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu intshisakalo enginayo ngawe, the zeal enginayo ngawe nempilo yakho. uNkulunkulu uthi ngisho the fiery darts of the evil one ngeke ikwazi ukucima ukoma kwentshisakalo enginayo ngawe. It cannot quench the fiery darts of the evil one. Ama-plans nenhlelo zomubi ngawe nangempilo yakho nangomndeni wakho nesizukulwane sakho ngoba kwahlalwa phansi mfowethu ezulwini. Mekudingidwa ngempilo yakho kuhlelwa ngempilo yakho. Hallelujah. uNkulunkulu uthi leyo nto ichazwa ngegama elibeyond umona ibizwa ngentshisakalo. Amen. Ngani kufuneka mfowethu wazi ukuthi masumamukela uKristu njengenkosi nomsindisi kuwe, uNkulunkulu aphile kuwe, wazi ukuthi awusona angazi isiduphunga, hayi ukuthi intamba ihlangani kuwena ekhaya, but mfowethu you've served, usukhuphukele ezingeni elibeyond izinga abantu abali-understandayo empilweni. Ngani wena usukwazi ukuthi while you are in the natural, but uNkulunkulu mfowethu akwazi ukuhlwitha mase ekusebenzisa in the supernatural, so that those who are in the natural ukwazi ukubachazela izinto ezisupernatural ngoba bona ngokwehlo labo abayiqondi. Hallelujah. Nangindlebe zabo abakwazi to hear unto obedience, abalaleleli ukuthi bahloniphe bayithike. So sekudingeka mina nawe-ke esiwumfanekiso wabo nabasaziyo siphile phakathi kwabo sakhula kanye nabo, kodwa uNkulunkulu mesefaka this differentiator kithina, the silver lining, ukuthi sikwazi ukuchaza izinto eziyimfihlakalo kaNkulunkulu kubone engambuliwe nezifihliwe ngenxa yokufiphakala kwengqondo yabo ifiphazo uSathane. Hallelujah. So yazike mfowethu kusukela namhlanje ukuthi akuwona umdlalo uma sikutshelana sisodwa ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo unomona, umona wakhe indlela oyiyona ubizwa ngentshisakalo. Hallelujah. uNkulunkulu esimkhonzayo ke loyo. Asitshelane ke ngenza kwethu ukuthi uNkulunkulu, God is not man, neither is God a son of man, that he can lie or change his mind. Numbers 23:19. uNkulunkulu mfowethu akasiyena umuntu futhi akasindodana yomuntu, ngoba umuntu nendodana yomuntu capable of ukuqamba amanga. Umuntu nendodana yomuntu capable of ukwenza amaphutha nezithembiso ezingekho. Message mebonza zenzeki, menimbuza ukuthi indoda wathembisa, ndoda uthe kwenze njani manje, mase yaxolisa. Hallelujah. uNkulunkulu akekho ke bafethu kuleyo league yabantu. Amen.
laba bahethana mesethi awufowethu ngiyaxolisa. Amen. uNkulunkulu akadlali kuleyo ligi. So kwazi lokho kusuka namhlanje kungabi into nje. Yabona odlula kuyona for the sake of ukudlula. Asikhumbuzane ngoba something horrific, something terrible is happening empilweni yakho nasemhlabeni ophila kuwo naphakathi kwabantu ophila nabo. And uNkulunkulu ufuna ukuhlwitha ukuthi lento yobhena ingakuaffect. Hallelujah. Ungabi victim yayo. Amen. uNkulunkulu akasiyeke mfowethu umuntu futhi akayona indodana yomuntu ukuthi angaqhamba amanga noma athi uyaxolisa ubengazi uyaxolisa wenza iphutha. Hallelujah. uNkulunkulu esimkhonzayo loyo. Elinye iqiniso abafowethu efanele sitshelane lona ukuthi when a person or a people continuously so ayuzoyibona ziyakhala manje. Hallelujah. When a person or a people continuously engage in idolatry, continuously engage in injustice, continuously engage in unfaithfulness. Ilalele kahle. Uma umuntu noma abantu noma isizwe esithile noma impawu zokubakhuza namazwi okubakhuza aseveziwe kuwo kwakhulunywa ngawo time and again, kodwa abantu noma umuntu noma isizwe esithile siqhubeke, yayizwa leyo nto, siqhubeke nokwenza ukukhohlakala, idolatry, inkohlakalo, ukukhonza ithombe. Yes. Hallelujah. Uma abantu abathile noma isizwe esithile noma umuntu ethile esekhuziwe wafundiswa amaqiniso kodwa achoose yena empilweni yakhe noma anqume ukuthi lento enifundisa yona yikho ngoba nalo uNkulunkulu enkhuluma ngaye akekho, aqhubeke yena. Yabona, aqhubeke yena nokukhonza ithombe, aqhubeke yena nokwenza inkohlakalo, aqhubeke yena nokungenza ubulungiswa nobuqiniso kwabanye abantu, aqhubeke yena enze ukungathembeki kwabanye abantu. Leyo nto ke mfowethu has a potential to provoke i-anger kubaba uNkulunkulu. Leyo nto mfowethu inamandla okubasa umlilo wolaka enhlizweni kababa uNkulunkulu. Umlilo wolaka owakhiwe umuntu enhlizweni kababa uNkulunkulu, umphumela wawo i-judgment, ukwahlulelwa. Hallelujah. Kwazi-ke lokhu mfowethu kusukela namhlanje ukuthi noma singathandana kangakanani, uma wena usukhuziwe wafundiswa kodwa uyaqhubeka noku-engage in idolatry, ugqoke iphambano enomfanekiso wethusi negolide esifubeni sakho, nasebandleni elapho khonza kulo nendleni ibiza ngendlu kaNkulunkulu kuneyithombe kuyona zamadoda athile aney'nwele ezimhlophe, amanye anamehlo ahlaza ney'nwele engathi kade yishiswa ngekama elishisayo ukuze iy'nwele zibe plated kube ngathi nje kuyinkonkoninyana lo muntu enimkhonzayo. Hallelujah. uNkulunkulu uthi uma uqhubeka-ke nokukhonza lezo y'thombe zakho nemfanekiso yokusezulwini ngaphezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini phansi komhlaba, ngenxa nje yalama-ideas onawo okucabanga ukuthi lezi zinto zi-sacred and holy, uma uqhubeka futhi wena upractice i-injustice, ubulungiswa ungabazi izinto ufuna ifavor wena all the time, uma uqhubeka futhi wena
upractice i-unfaithfulness, ukungathembeki. Lokho kwenza kwakho mfowethu kuyakwazi ukubasa umlilo. It kindles a fire in the heart of God. And umlilo mfowethu owakhayo enhlizweni kaNkulunkulu ubizwa ngesihogo. Uyabona? And umlilo wesihogo speaks judgment phezu kwempilo yakho. Yazi-ke kusukela namhlanje. Yazi kusukela namhlanje ukuthi wena uyibona ungaqokile waphelela uma lezi iphambano ungakayigqoki. Hayi manje ngathi unqunu. Uma ukuthi ebandleni okhonza kulo uma lezi ithombe zingekho ayingathi indle esonto empty. uNkulunkulu uthi something horrific, something terrible is happening empilweni yakho phakathi kwabantu bami nasendlini yami yokuthandaza, the house of prayer, ngenxa yakho nje uwedwa. And lokho ke yazi ukuthi kuzokwakha umlilo, kuzophemba umlilo enhlizweni kaNkulunkulu. Mase uNkulunkulu ekhipha ijudgment, ukwahlula, akwahlulele. Ngiyacabanga ukuthi by now uyabona ukuthi yazi uthini kungenzeka ukuthi besikhohlisana bese siyathandana. Masikhombisana namhlanje ukuthi siyathandana ngoba sitshelana amaqiniso. Hallelujah. Eyikosam kungenzeka ke mfowethu ukuthi uyayibuza ukuthi yazi wePastor Thwala, weGod Sanctuary Family Church, yazi ngiyakuzwa and I'm absorbed now, ngiyayilandela lento eyikhulumayo kodwa nginembuzo ngaphakathi. Hallelujah. Ngoba ngiyayibona lento ukuthi inokunyenyela ikulalela ucwayimbane manje. Usathana ukulalela ucwayimbane mefuna ukuthatha. Yabona? Manje how shall I know ukuthi while ngicabanga ukuthi ngisewomunye wabakhonzi bakababa uNkulunkulu, while ngicabanga ukuthi hayi ngisabhalansile kwezokholwa, ngingazi ukuthi hayi uNkulunkulu lento engiyenzayo i-idolatry, lento engiyenzayo i-injustice, lento engiyenzayo i-unfaithfulness. How shall I know? Ngicela mfowethu ukhulume noNkulunkulu wakho, God Sanctuary Family Church, ngicela nikhulume noNkulunkulu wenu ukuthi asitshele ukuthi maphi lama signs efune siwabheke empilweni ukuze sisheshe sibaleke ukuthi ayisekuyabheda simese siyabaleka ke masinyane angaze sisobozele uSathane. Imaphi lama signs efune siwabheke ebandleni, imaphi lama signs efune ngiwabheke kwami ekhaya, imaphi lama signs efune ngiwabheke empilweni yami nasemndenini wami okuyiwona azothi pasopa, careful, beware, gada, sekuyonakala, something terrific, something horrible, nento embi, kunento embi man, horrific eyenzakalayo empilweni yakho wena mzalwane. Imaphi lama signs? uNkulunkulu ke kwethu uthi hayi ama signs alento amanye awabonakali, they are so subtle. Yabona ahamba njenge cable, ubona nje sekune action khanyisa, but ukuthi ukukhanya qhamuka ungazi ngoba ihamba ngaphansi komhlaba lento. Uthi uNkulunkulu kungenzeka ke mfowethu ekungazini kwakho, kungenzeka futhi ube sebandleni elingazi, unaware, ukuthi lipractice ama rituals, imkhuba, rituals. Uyabona lento indlela abayenza ngayo lemkhuba yabo yama rituals, bayigqokisa iholiness, bayigqokisa ubungcwele ngamanga. Uzucabanga ukuthi wena lama rituals lemkhuba eyenziwa ebandleni lakho yamukelekile kuNkulunkulu. Hayi man, Leviticus 10:10 kumele ufunde ukuhlukanisa between right and wrong. Kumele ufunde ukuhlukanisa between holy and unholy.
And how do you learn to do that? You must be taken through the first principles, Hebrews chapter 12. You must be taken through the first principles of the oracles of God. And there you will go. Come usuzazi lezinto ngenxa ukuthi wena attend isonto every Sunday. Kufanele uhlaliswe phansi ufundiswe mfowethu. Mmemeze unxenxe Holy Spirit ukuthi akusize, akukhanyisele. Hallelujah. So kungenzeka ukuthi awazi, you are unaware ukuthi usendaweni la kupracticewa khona i-ritualism, ama-rituals, imikhuba egqokiswe i-holiness. Hallelujah. Egqokiswe ubungcwele. Kuze kwathungwa nenhloko yeingubo ezithile, nembala ethile. Yaze yafakwa neziphambano lembala, yafakwa namasheni, kwaze wafakwa nezithombe ezithile kuyona, kwaze kwabekwa namakhandlela phambi kwayakhanyiswayo. Kuningi man. And wena uyithethe usiko lala ekhaya. Usiko lala ekhaya kodwa lu strange and alukho authorized by uNkulunkulu. Wabonile amadodana ka-Aaron, Abihu noNadabi, bakhuliswe ngaphansi mfowethu kwe-priesthood. Kodwa bashiblika mfowethu, ba-endapha be-engage ey'ntweni ezingekho unauthorized, strange fires. Hallelujah. Strange fires. Zishawa khona la ngaphakathi esontweni. Uvutha umlilo kushunqa intuthu. Uyabona na. Hallelujah. Now, i-ritualism ke mfowethu iyahlekisa ngoba ishaya umsila phakathi kwemilenze yakho njengomdlwane. Ulokhu uyiphulula nizinto esenijwayelene nayo. Hallelujah. Uyakwazi ukuthi ube sebandleni olithanda nangenhliziyo yakho yonke, kodwa into oyithandayo kuleli bandla indlu yesonto, the beauty of indlu yesonto. Uyitshele wena ukuthi uyokhonza uNkulunkulu umuye esontweni on Sunday, kanti into ekususe ekhaya wena ukuthi uye esontweni is the beauty of the church. Mubuke ezinye izindlu zamasonto ozaziyo namatende angakini akuhlanganela khona abazalwane, ney'ndawo nje ezishebi abanye abazalwane abahlanganyela kuzona. Kodwa leleleni isonto is paved in gold and silver, and you fall in love with isakhiwo sesonto. Hallelujah. You fall in love with isakhiwo sesonto. Kodwa uyitshela ukuthi wena awukho aware, wazi ukuthi no wena uthanda uNkulunkulu. Kanti hayi, uma kuthiwe esontweni mfowethu lenyanga noma leli sonto sizila ukudla, sifuna ukukhuluma nobaba uNkulunkulu in a position la simkhombisa khona ukuthi we are prepared to sacrifice ourselves. Si-sacrifice ukumnandi nezinto esingakwazi ukuzidla sizenze, just to show humility, ukuthobeka kuwe baba uNkulunkulu. Wena awubi ingxenye yalezo zinto. Kodwa mekuthiwa esontweni kufuneka ama-tiles amasha, wena okhipha ibudget yama-tiles esontweni. Mekuthiwa kufuneka sishintshe amawindi, sifake amawindi athile, ibudget yamawindi iphuma kuwena. Kodwa ey'ntweni kaNkulunkulu awuveli kuzona. Lathiwa khona at a personal level siyakhuleka, at a personal level siyahlangana ngesikhathi esithile sizokhala kubaba uNkulunkulu, at a personal level siyazila for insuku ezimbili noma ezintathu noma eziyisikhombisa. Kulezo zinto uyarobha ngendlela eyisimanga. Sometimes you don't even partake, awubi ingxenye yazo. Ngani wena ritualistically ngokwemikhuba ehambisana nenyama yakho, kuwena awukho aware ukuthi awusonti wena but ukhonza indlu. Baningi abafana nawe, abanye bacabanga ukuthi bathanda uNkulunkulu kanti bathanda i-sound system yesonto, bathanda ikhwaya yesonto. Mebe yesontweni bona
babi ingxenye yendumiso, baba ama-spectators, babukela ikhwaya icula, kangangokuba asazi ngisho iculo lakhe uma kuwukuthi uhlaselwa isifo. Use-ICU, akasakwazi ukukhuluma, akasakwazi ukwenza lutho, asazi ukuthi liphi iculo esingamculela lona. Hallelujah. Ngoba kayena ingxenye yendumiso, umbukeli wendumiso. Hallelujah. Asilazi iculo lakho mfowethu. Ngani ibandla lakho ali-encourage ukuthi abantu bonke abalabamdumisa uNkulunkulu kuneqeqebana labantu elibekwe eceleni ekuyilona elidumisayo, nina nidumisi. Hallelujah. And when you have fallen in love with that, and one day ugula azoshut down umlomo, ukuthi shut down yonke into mfowethu, ukhala umshini pip 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 pip, lapho sekudingeka abantu abakwaziyo abebekhuleka nawe, behamba nawe mfowethu, befasta nawe, bengadli ukuthi bathi hey bese kuthi mekunzima mfowethu uthwala mfowethu, bese kuthi mekunzima mfowethu uma ngithwala mfowethu, mase ikhumbula lengoma ame phambi kwababa uNkulunkulu uhlengezela inyembezi zehle mfowethu, tears streaming down his or her cheeks, akhulume nobaba uNkulunkulu athi lapho ivunguvungu zolwandle zivuka, ivunguvungu zempilo zivuka, zivukiswe kwamagaga solwandle efuna ukungisokozela, Jehova uzungikhumbule. Asiyazi leyo ngoma ngabo, yokwaziwa yilaba abaziyo, sibese siyaqala ke besiyazi sihaye mfowethu. Hey Nkosi yami, kuthola ukuthi uyafuna ukusabela wena kubaba uNkulunkulu esekubizile, but uSathane aqhubeke nokulwa nengelosi mfowethu yokuthatha. Ngani ufuna uzulahla ithemba ngalo uNkulunkulu, ngoba he operates like a fox to steal the crown of your salvation, the crown of your glory. Ufuna umtshontsha mfowethu umqhele wenkazimulo yakho, ufuna umtshontsha umqhele mfowethu weglory yakho. Hallelujah. Thola ukuthi wena deep down in the spirit ufuna ukusabela, but akusakhuleka, akusakhulumeki. Sekudingeka laba abathandaza nawe, nalaba bebehamba befa bevuka nawe ku-attendwa izinto zemsebenzi kaNkulunkulu. Kudingeka nje lelo culo elilodwa ukuthi balicule bese yaqhawuka intambo goduka usmile umnqobo uSathane. Nkosi yami, ukhumbula udadewethu today uma ngikhuluma lento, when she gave birth to her baby girl, uNalirina. Hallelujah. My sister all the way from Leboahong. When uSathane esesabelile usisi kubaba uNkulunkulu, esesabelile ukuthi this pain is enough, ngiyeza sengiyagoduka, Sathane kept her alive ngenxa yokuthi besithandaza naye. Even outside of church sibe nawethu ama-night vigils as abazalwane angaplaniwe yisonto nomfundisi. On our own as the neighborhood sibe nawethu ama-night vigils, and we sit and we pray. Amfowethu sayihayi ingoma yakhe, sayihayi ingoma yakhe, sathi mesikhuphuka nayo sithi blessings untold, blessing untold, they are flooding my heart. Oh Nkosi yami, sayishaya kwavuka ismile, kwanyakaza imino, kwanyakaza yonke into umuntu ekwi-ICU. Ngani sasimaze ngomunye wethu ukuthi yiziphi uthini mase phambi kwaba uNkulunkulu ebhekene nezimo ezithile. Hallelujah. So igadeke mfowethu lento ukuthi you may be involved in ritualism. Uthanda i-sound system yesonto, uthanda uNkulunkulu. Uthanda indlu yesonto, uthanda uNkulunkulu. Uthanda ijoyini wena yesonto, mase uyigqokile wazi wayitasha, usuhambe ngathi uzocracker. Awuthanda uNkulunkulu.
Thandi choir, awuthanda uNkulunkulu. These are rituals. Esithi get involved in zona unaware. Hallelujah. Ithine yakhe ingoma. Ithine yakhe ingoma that we should sing. That will bring that glory in your face, even when we are facing death in the face, in the eyes. Uthi death, where is your sting? Ay man, kufa, lukudusi lakho. Hey, ucabanga ukuthi usungitholile washweba sathana. Ha! Memeza uKristu Jesu. Kungenzeka mfowethu under ritualism phansi kwemkhuba ukuthi unaware engazini kwakho you are in a church that practices the sacrifice of animals and birds. Nisebenzisa igazi layo and use its blood to give you a belief that guarantees you protection despite ongoing sin or engage kuyona. Ngamafishane la uNkulunkulu uthi mfowethu asivusane sitshelane leqiniso kungenzeka wena nami ukuthi sisebandleni mfowethu la khona kukholelwa khona ekubulaleni ilwane, imbuzi, inkomo, inkukhu nayo yonke into. Imfundiso zakhona sezikwenze wakholwa ukuthi noma uphila esoneni uyisonakali uyakwazi ukubulala ilwane wena ukuze uthethelele isono sakho. Awuyeke ukona ngenxa yezimfundiso zebandla, but uqhubeka nokona ngoba uyazi ukuthi vele ngizogcinezilwane mina engizokuyibulala. Uzokholwe ukuthi ngokubulala lezo zilwane, then when you are being redeemed from your sins. Hallelujah. Uzubena this false hope yokuthi you are guaranteed when is safety in the midst of ongoing sin. Usafe wena phakathi esonweni. uNkulunkulu uya-understand. That's ritualism mfowethu. Asitshelane-ke lawo maqiniso namhlanje. Ngoba uma singatshelana ukuthi siyakhohlisana, isiZulu sithi ihlangene phezulu but phansi ngamahele. Isiprofethi esinzima kabi leso. Engamele thina njengabazalwane sithi get caught up kusona. Hallelujah. Again bafowethu asitshelane lamaqiniso. Let's tell each other these truths. Ukuthi when you are engaged in insincere worship, when you are not sincere in worship, when you are peddling the word of truth for your own personal gain and glory, 2 Corinthians 2:17. When you are engaged in insincere worship, your prayers, your sacrifice, your worship, your petitions, your supplications, and your thanksgiving, those things uNkulunkulu disallows them. Awukhuzeki wena, awufundiseki, awukhalimeki. Hallelujah. Yazike kusukela namhlanje mfowethu noma singathandana kangakanani, if you are insincere in your worship, yazi mfowethu ukuthi uma ungathembakele ungenalo iqiniso kwindumiso yakho kusukela namhlanje, yazi ukuthi imithandazo yakho mfowethu, yazi ukuthi ama-petitions, izikhalo zakho, yazi ukuthi ukubonga onakho kuyizeleze ngoba uNkulunkulu akakwamukeli. God disallows those things. Une-uniform yesonto, unesikhundla esontweni, ayikho inhlobo yesithombe nomfanekiso ongayigqokile ekwenza ukuthi ube holier than thou. Nevoice yakho isize yaba uhlobo levoice ethile ngoba wena umfundisi. Yazi kodwa ukuthi if you are insincere
if you are peddling the word of God for personal glory, for personal gain, and for your family wealth, uzokwakha wena umnotho nomthelo ngamaqubu abanye abantu. Yonke into is about you la kuleli bandla. Ayifowethu angikhathali ngisho ungakhuluma ngelimi zakho lozoyikhulumayo. Uyigobhogo, uyinsimbi yethusi, uyakhenceza, uNkulunkulu ngeke ayamukele leyo nto. Hlonipha abantu bakaNkulunkulu, hloniphe noNkulunkulu. Pastor Twala, do you love me? If the answer is yes, look after my people. Bekelela ukunakekela abantu bami. Musukwakhela ngamaqubo abo. Let there be beneficiation in the house of God. Now uNkulunkulu yasifundisa ke bafowethu. This is important ukuthi uyibambe le. uNkulunkulu yasifundisa ukuthi lenhlobo ke yabantu esesikhulume ngayo, prayer and intercession does not apply to them. Laba bantu laba kwethu isimo sabantu asebeyibo, umkhuleko, ukubakhulekela nokuma kwigap umele bona ukhale kubaba uNkulunkulu. uNkulunkulu uyawuvala lo mnyango ungabusa apply kubona. And on top of that, uNkulunkulu forbid you and I for praying and interceding for such people. Abezo. Hallelujah. uNkulunkulu uthi ningabakhulekeli abantu, ngiyanivimba, ngiyanyala ukuthi ningakwenzi lokho. It doesn't matter how fervent your prayer or intercession is. It doesn't matter how much you may be loving these people. God has cut them off the effects of prayer. He has cut them off the effects of intercession. And God is not the reason. They are the reason. And they call this unto themselves. And therefore, there's nothing you can do. I can't. Luto. Hallelujah. Uma uya lapha encwadini kaJeremiya, awuthi ke siye kuyona. Hallelujah. Uma uya lapha encwadini kaJeremiya, chapter 7, yes. Ufunda verse 16. uNkulunkulu uthi njengoba ethi sewuvalile umnyango umthandazo ne-intercession for labantu, nanka ama-reason nawo. Utshela wena nami namhlanje ukuthi ungabathandazeli labantu. Don't pray for these people. Don't even lift a cry. Don't even lift a cry in prayer for them. No. Don't even make intercessions for bona. Uwenze kimina. No. Why? Ngoba ngeke ngize ngizwe yonke leyo nto. Hallelujah. Mina Jehova ngeke ngize ngizwe leyo nto. Uma uya lapha ku chapter 11 kaJeremiya ufunda verse 14, uyayiphinda futhi uNkulunkulu lento under a different setup. Ningabakhulekeli labantu. Don't even lift up a cry for them in prayer or intercession. Ngoba mina Jehova ubaba uNkulunkulu ngeke ngize ngizwe. Nabo futhi ngeke ngize ngibezwe if sekuyibona abakhulekayo sebebhekene nobunzima. When they cry out, they cry out unto me in times of trouble. Ngeke mina ngize ngibezwe. Hallelujah. So ke for today bafowethu uNkulunkulu ubethi nje ake sikhumbuzane sithi catch each other's attention ukuze siveze ukuthi sithandana kwangempela yini, noma ihloma ihlekisana ihlomile, noma sihlangene phezulu phansi singamahele silona leso siprofetho ke bafowethu ukuthi asinga apply thina. Yabona uNkulunkulu uthi asivusane namhlanje uwazi ukuthi siyathandana noma sithandana, ngoba uma sithandana sotshelana amaqiniso, but uma singathandani sizokhohlisana and lead each other to hell. Hallelujah. Now
umbuzo ke bafowethu usekutheni, who are these people? La uNkulunkulu athi asingabakhulekeli, asingabhubhuli sikhale in our prayer, simemeza amagama abo sithi uNkulunkulu akabe nomusa kubo. Ibaphi labantu uNkulunkulu athi ngisho sebesexakekeni naseyingcingweni zabo bayothi bekhala kimi indlebe zami ngiyivale. For today ke mfowethu ngiyacabanga ukuthi while ikuzukazuka lento nihlezi noNkulunkulu wakho. Sizobonana in our next meeting. Mase uNkulunkulu yabaveza ke labantu ukuzohlole ukuthi awuthwala awungithemba kangaka mfowethu kanti nawe vele usuyile inhlobo yomuntu. Nawe futhi uyihlola, nami ngizoyihlola. Ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu ukhulumisane nami nawe. Ingcapha ke mfowethu the decision ikuwena, ilele kuwe. Ukuthi uyamukela yini ukuthi ngibe umngani wakho weqiniso. Sitshela namaqiniso noma ufuna siqhubeke sikhohlisane, sibingelelane in tongues, singazi ukuthi sithini, size sicule in tongues so that isakhe itrend yokuthi thina sinomahluko kunabanye. Sikhonza indlu yesonto, sikhonza ingubo esigqoke esontweni, sikhonza isound system yesonto kuningi, but sibe unfaithful singathembeki kuNkulunkulu. Decide here today ukuthi as for me nendlu yami ngiyamamukela uKristu ukuthi abe inkosi nomsindisi kimi. We love you with the love of Christ Jesus. Amen.